evo nas u Gamesu, napravili smo ovdje meetup, omogućili vama da kupite igrice sa 15% popusta u ove 2 sata koje smo ovdje. Čekaj, koja ti je omiljena igrica, Romane? Brate. Šalim se, PUBG for life. Koja je vama omiljena igrica? League of Legends. Samo to, ali imaš nešto? Pa CSGO, pa evo isto. Isto, pa... Call of Duty Black Ops 3. Yeah! Forza Horizon 3 i GTA 5. Vidite ljude koje su omiljene igrice. Upravo to radi. Ovo baci vlog. Moja omiljena igrica je Winnie Pooh, naravno možete uzeti u kutku za 100 dinara. To su moje omiljene igrice, znači to. Collector's Edition. Korpanovi. Need for Speed. Most Wanted iz 2006. Nema bolje. Need for Speed Most Wanted, onda Assassin's Creed Black Flag. Baro igrao. Onda Call of Duty 4 Modern Warfare, znači igrica. Onda, šta još ima, GTA 5. Igrica The Evil Within 2. Brate, sviđa mi se to što je horor. Dosta akcije, ona story mode to. Ne igram nešto puno igrice, sad sam kupio Black Ops 2. Sad ćeš igrati izgleda. Koja ti je omiljena igrica? Cuphead. O, Kami! Nije Cuphead. Mislim, jest. Druga. Priznaj koja je tvoja, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Cuphead. Overwatch. Igrici ide na živce, ali opet je volim. Pa to, upravo to. Znači, poludio sam pre neki dan, ali vratio se odmah. Šoljoglavi. Samo Cupheada i FIFA. 19-20. Vidio? Vidi, molim te, snimi ovaj fotobomb. Vidi ovo oko. Vidi ovo oko. Illuminati, vidi. Pazi, photobomb in the making. Gledaj ovo. Making of photobomb. Oj, car. Ne valja photobomb. Ajmo opet. Ja sam imao bezbedno. Dobro, prebit će nas ako se ne slikamo kako treba. Dobro, timer. Samo da ga izoštri, stani. On prati podcasta, imamo 40 subscribera. Pozdrav za Koleta i ekipu! Aj, koji ti najbolji podcasta bio uvijek? Bosanac. Bosanac. Ono, ja volim, ono, kao on je njegov introduction. To Guardi, kako kažem, kapetan vloga. Jeste. Kad je pokazao dupe u live streamu. Kako si putovala? Veoma bezbedno i dobro. A nije bilo opušteno? Bilo je
opušteno. Žurio sam. Žurio sam. Koja je tebi omiljena igrica i zašto? Zato, jeste. Ali koja ti je... Šalim se. A pa ne. Ajde, koja ti je omiljena? Da li ćete me ubiti ako kažem Clash Royale? I brat koji je uletao u kadar, da ja ubacim taj kadar u ovaj kadar. I ovaj kadar u ovaj kadar. Svi kadrovi ikad. Samo horore i bum 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 ovako sol i sve ovako krv, ovako Irina baca skečove. A zamislite da mi ovako zauvek ostane glas. Kažu da sam drugačija od svih. O Bože. Tata itala, modona narito ite, mecašita nova. I naravno hvala puno bratu Romanu koji nam je dao sve te super opreme da snimimo ovaj klip. Imate dole u deskripciji njegov Instagram, lik je najbrži bicikl ikad, ono, bukvalno, verujte mi.